megalayapost.news. Hadu saupsan teliki skul nakaleng kathan riboy kilawan ban shimanta hakaway nakalimpung ilakay sports balatip kum ka district level inter school sports meet arajar arpun rio balapalong da ka office district sports officer ka riboy hamadan NSCA paham CA manongpo kani kalimpung ilakay sports ki khna skul kadai ka balai singi kanthi ka bala sedang menta ka singi bat kaban sakut hakar pesau tarik wiayong arajar arpun rio badia kani ka sports meet ki khna skul lawan ban pli perda do ba Orville Masar additional superintendent of police ka riboy kum kongsan bala sakilang da ka jingdon lang district sports officer kariboy ba Bobby Nongben lambat ki ki officer kino hikai bat ki khna school habakuran kum kongsan kani ka jingpli perdaya kani ka sports meet uba Orville Masar ulai men CM ki khna school ban shimenta da ka men CM ka jing ye baru ban bu ya ka thong ba kani ka jing le ka sport kan longkum karnsan bakin yo sei madan ya ki sap ki phong baru lada ki don ya kita ki sam haka kami le ka sports ka jing le ka sports kan long kalat kamai ya ki hakani ka singi sedang le pani le ka da ka jing le ka ba per kum ka 100 meter race ki long jump high jump bat ki jing ile kai hakabaki khna school kilashimenta shurham banyo korea ka jingjob habas dangi kani kelimpung na kalyang ka office jong district sports officer kariboy kalapanlong ya ka jingsamjar ka 20 minit ban kan ma burom ya karitina hansi kasamla ka balakan tiu ka burom jong ka district hakikam ile kai sports ka barang shuklat shan na ka jingja accident. Just recently, the performances of Ms. Melibart Crow and Risha Klein at the Khelo India Games 2026 was very impressive and also has done the state proud by winning the bronze medals. This is huge for our district and our state. So, apparently many potential athletes have been produced from this district level inter-school athletic meet conducted by the office every single year. And even this year, I can assure you that many more potential athletes will emerge. That I'm very positive. So at this edition of the athletic meet, a total of 40 aspiring schools, that is 1,350 participants will be competing in all 48 events of this athletic meet. And so this is a record for us in this edition of the athletic meet. And I also believe the competition and this edition is going to be very, very challenging. So I'm also proud to inform you that maximum of our athletes has been recruited at various departments recently, especially the police departments, in the past years and also in the recent recruitment as well. Po school nga di po Edmonds na Shillong, dari kapor banlilekay na student, dari kapor habisong class lathan. Dari bayo banlilekay bro sisi yung class sisi nga tayo nga twemba. Nga tayo student na ro nga tayo magkiro, lesi pidiolat na si bang siyong bro sisi damyo dakam lichi man kaitat nga tayo the bus ki lights nga tayo pinestudent ba. Pidi manisyon kung ganigal kabu. Kamtam berpinyo banilekay, banistuna, perlok kumiyong i diasuru, hakajing ilekaro, pidi binilong fair, pidi binilong pinilekaro, dakum ki rules ki an jong ka department ka magalabo, namar bona piru lese nga sumudud hi namar kumiyong isa nga mene ba na preng jong piru bona ha ki ba tibet banilekay ha haki bibi kamare bibi hakai hakno nuru pisutui mata bakat department ka state government juni mata kay arab ha yung students ka support ha yung students kamta mata bakil adan sidan ki national games ka adan ki state games te nakwa ibiru mo pinong encourage mo pinelekay na kaman sim na da pi job ne la da pi ram ne kam ne le ye ko no kam ka pile ha ka jim da pile da kaman sim da pile da bisa ko jingmot mga lebe di kababaha kanwan hi ka so ka batyang kata di ka disiplin ka bahikay ang inado dang rit lada film disiplin hakalekay film disiplin hi hakaching imru long disiplin lebha yung marebha na barba natay bro na parang yung kiro lesi pikaw ba niya lang bangi ha police department gidangkam di ginong marer ki batibet na madar film ni mareklo ito to nang to apanlet kahamjinjang iko ay kiro ba pinkam
pimpin yang ngam taru ngatang ikop yang thay mengalak be yang tau nang tu ngap fit kumangam dasi ngan batai ngan ai dialog ke shibon ya dia ngam lak tang kiu two steps ngatai kataru pandan kata kaburam lo kamanhi te mapiru kunjui na saya sing dari pipa join dari department jungiru kena pit kamare kata ustaz please come on strict ba kamare na ba pikwa Papintan nangi bihap karas kuno 1 kilometer 4 kilometer namare kata Sim serius ya ketika sports songki nama ketika por ke bestrak do ketika por muta por school songki ketika por ke bestrak do por berpinkan mau baru sijingin dia represent one the school hanya ku masjid South League schools compare ada P1 top ada P1 bottom tang bapilai lekai pilai ada kemensin ki organizers na department do ki berasym sistem mentelong ini program kadang dia siru ki sutana dan pedi kena samla te nga of course ni de na police department ngam ko aro ban bunya shon shon gale kum ta le kum ngi khamman ta si bagi batai bi le tang i wing ngamon banong na marba na shin i hi bat ki khna junga po surap ko ki shikam hi ki khna school ki banya scooter claim helmet first of all banya scooter film de banya an kata claim helmet na sai matan ni dang yang matan samne pro ngi yang matai ki khlong ki baklat na ka ne to accident Hoi, ngatai pong yang datang bawa laga taru itu kira kami akan step ngatai ngasusi ba atau sini bekerja aku tu. Lampu air lor bekerja aku tu ikhulung kena sama jungi hamtam ya biru. Bona sila dah kiadam di panok jumpi bapian ni askuti nena kiri itu lagi bayang basem oi ki bakam long re. Tapi pat krosi ke khatras nam tu aku senam te finom barlahir berketahi terus kutiru. Ni kuatang amta jumpi mata kapor jumpi report ban krekot por ban lekai, por ban yakmen, por ban long parlok, ban istana lang tu parlok. Tangba smobha dari di kam pengila pila isi yang po news kelaja aku ni kelaja aku tu smobha piru dah kam kem nak di kam. Di ngampa resim step ro banyak kan semang kita hendak ke haban kan nak bang ngasih dia step ngina nang po step ngasih ini kat tu kan ni kena samla ki berang di school ni askuti ngam hakajinya step jalan ngalamut dan kem yun itu singa sepetang number next time itu kena samla dan dengan po mantabat da sapabat pan hapat ski kena samla hapat ski mikpa no da taro ba susi ke yang ingin ko anan na marka di po megalayapost.news